And then your question be the man. The other time now no so the also yesikaba. And the more ya maba Facebook and more ya abra poku abra boy yesikaba. And was you on pay attention. And the anisika. I hear nobody. Unfortunately, me ya drew Taifa Johnson no. And I me who say I say car Bobby. Oh. I was that coin na omu yin free coin. Wow. Me by pon ayo e kasa mo announce na homa yeah, I Bishop ya also announce yeah. And your ba na bema. Na bema. Oh goodness. Yeah, e hu ni say ogusu da coin ni mu. Enti me say me pie ni so prekope like you say asa me hu ya na ja me yi fa ho. It wan hwe ya because baby oda no ne nan nyina ne ebo ekwan ni. Ah obi betumi kra ya nim say bia wa free mu de. So but obi betumi asa de ka be fa no so amana ya asem foforo. Nti yesre me giri say bia beti sabe because me twamu obe say 5:30. Me nim say bia bedu sabre de o mama ne so e de free ho but na ma ekwan no so ye hu pa ye main road asem na ye kan ahomachi na ho aye hu. Enti me do won so be hu say na police fo bi gina ho. Enti me ye certain say bia by now the mama no so e dey free one ya o wa so ya homachi o wa set up white bi wa so ya homachi me kwaba o na un say asempa enyama we no hu ya na areho but obebi sa ho say ho na no ya wo footbridge ho footbridge why was am faso pe mienu mu a ba ko Taifa Junction ana ba ko ewo ayisa omoto muzu ho yo moto nu oh okay nti footbridge is mienu na wo ho but kabrane say on faso so dey say on faso na won say kwan no so no a light ni so enti bia wo light ni betru ko na be captain ni pa no wa be na wi so ya kaka me kai sa me ba ye ya yes stories wo ho Adom TV aka ho asem nipa me se ba kwa me kwato no ka chem se footbridge ne ye ma omo soso a omo ntumi entumi kan twa kwa mu no omo ne ye footbridge de ma omo asema nipa da sane ka chem no no so me nimu de entia ye sa footbridge no ani ha o kwa fro stairs o faso eye ni ha but we say won kwa na wo de tun sane ani ha na ba ho a ho so bebre no de wen na ye ahomatia okọ asemo so say the People's Forum where you made in additional day bro and you know CJ ejinamo den ewo dobro gono hona CJ ejina na nyaminti block factory eho ana CJ ewa indeed or the People's Forum ebefi ho de abraya inti channel so say was important ho a obetumi ahia CJ na afen komotwetwe no or the wano atum Odo Junction eho pe nyaminti block factory Odo Junction eho pe and the People's Forum yefi e de abro abrapoku ahene yemfa na personal paso entwaso Meda say asempa na Senior Staff Association of Ghana one more efa ewo University of Ghana no say ye ka say no one more den krata bia ba beto abonten ya wo hwe say efiti ne kosi July bosumi ya ne da to so edumi ensa aban enhwe na ne famu de omobia no omfanya adwuma enya sedu hode a enya strike pay one more de hyehyɛ na wo hwe mo teso mo konhyamudie bi ewo KNUST bosumi atwam ne da na etoso adionunum 25th na meeting mu no ensusuye a wo mo nyina ko gina ye no and say cost of living allowance wo mo so adwane ajejefa hodo no kacha ba ne say wo hwe ho adwuma enye ema wo mo eno achi so mo kire say wo kwa public universities dodo no no management no kame aye say so mo de begu akwan som ama Ghana Tertiary Education Commission GITEC no wo mo ebe promote senior staff amama be senior members na ja ho conditions ne ade nyina ba no kame aye ehho asem no wo enteye wo bro mo G2 mo 24 December 2021 wo mo ente ho asem de toso mienu so de sa aban no entumi entuatie 2 ka bia interest bia na de ehyehyemu efri 2010 edibesi 2016 no aban no ntumi enye ho adwuma emfa ma wo mo eno so mo ka ho asem wo ha edan chen so mo che say public university management no so no awose nipa binum a wo mo eye adwuma se casual and na temporary staff no wamutumi esakra nemanim na obi a watim bebro enfie nsia no yetumi emma no ebabeye a regular staff na yeyi saka joa no edi efi ho no mo eno so mo chese bebre no ano emfa nya adwuma ya ekonko no so mo chese mo de beye adwuma
eno dan chenso a wo mo kyerɛ sɛ generic allowances no so ya wasi etua edma senior staff wo Ghana nyina no eno so no e wo sempanyifo ede yedwuma esan sɛ e wo condition of service nim wo mo kyerɛ sɛ Gitek na FWSC fair wages wo mo so no na e wo sɛ wo mo award senior staff support allowance bi ene eye edema nipakuo bi eno so no mo kyerɛ sɛ ma feli enti we ene ensempon sia yo mo hwase mpanyefo mfanya dwuma enye sada July 13th wo mo ebeko strike yewra Isaac Donko national chairman Edema Senior Staff Association no ena Hector Owahine Champon enso national secretary omo no nsa senkreta yase asempa ha enti no eboboba samo mama fa daily graphic enkoma wo hwe ni ma no pa ye mo chese se ye boa ana ye womo ewo nsahwe tourism nsahwe fa honom no womo nwumade be koso no manya sika ade asemu na nyini ti no aban no abomodin a launch $10 million SMEs grant ewo the tourism sector ho asem daily graphic anim na Ghana ene IMF nso amashe kitangudi ase no eno so ho asem da ha na nim se Zambia fo so aba Ghana eba abaginim dia kakra dia fafo magudie to ho eno so ho asem daily graphic anim na AG Attorney General eso na wo se oma RTA commission no etumi eso obi a obefon wo mo hihye wo de didi dwuma no wo mo emfa no emfa mra kwan so na won prosecute no na wo hye katafa to so miensa ho no ma wo na sa tourism yes sector no o mampani de sa $10 million grant no aba no mampani akufuado edi epa ho toma ana all launch no what just say small and medium enterprises are one more ewa ensahwe dwumadi ni mu no say hotel and say bia wo tourist site bia pesa wo develop no aban e de say sika we aba beto wo mo beboa say ye betuma yes adwuma ni yie na mo chese sika no World Bank na edeba abeso man Ghana sene na ye de atoto enyoma e wo kuro yi mu na emu no SMS be say apem ene ahanum 1500 and wo mo hwe so be support wo mo na wo improve wo facilities amna be ya befo de ya dodo na akwanso mo benya ahomeka na eno so abusi tourism e wo Ghana ha mede wo bakata fato so edunsia na Ghana any IMF aso mo kita hodie ase enra eno mo chese open formal discussion no ehase ya IMF obenya wodi wo mo anim Carlos Shralevich wono ene enra wone ne do mo tenase ema wo mo echemu sempanyefo ekokosi mo kokodi enkomo na wo hwe enchemu mo de eba ya na chese Ghana by so benye sika ebese $3 billion na wodi abese economy ni mu na ama enyoma atumi apekepeke kakra na emu no wose enhanced domestic program eno any program omo chese eye enfimiensa ya wo chese ebetumi di omana akwakoduru sabia no na wo hwemu a eye Ghana ha enra na dwumade ni kosom Ghana asofo ekosia ye no eye Minister of Finance Kenoforiata and Governor Edema Bank of Ghana Dr. Ernest Addison and omokose nkitahudie no ase amane no say IMF team no and the Vice President Dr. Mahmoud Baumia ebeye enhyiamu enne na omatoto adwen efa data ya wo mo ekekabo mu no ho na besi enra no daily graphic say na IMF ense eda wo nyama mpanya akufu ebehia na ne nyina mu no meetings ahodo ekoso ya finance minister no and the Bank of Ghana wo mo eso to so eno ho amane wo ha pepepa media ma ho ye kwa katafa to so aduo no wo daily graphic mu ha ya na Zambia na ye kasei no wo mo chese wo mo discover gold wo mo asase so na sabe no betumi atu gold na enkonko di nipa bonfo nsem na mo beye ne yie na nkofo ha bia fa bro ma ne mom na sofa so na mo benya no en na ewaso mo tu hwi ba Ghana sase ye ka wiase nyina aman ne dia Ghana na so desie nti ado ma ba Ghana baginim dia kakra e be hye na dwo mo nyina kyerɛkyerɛ adwen wedne dia ba no mo tumi akwakodi o mudwuma ewo Gambia ho wo hwema Zambia Minister of Mines and Minerals Development Paul C Kabusue wano ena edi Zambia delegation anim ebepiem ewo my Ghana mu na wo hwa the deputy minister
edema ye Lands and Natural Resources e wo ha Yewra George Mrekuduka wano ene gina mo edema osofo dan kasa Samuel Wugina po ene mo edididi enkobo ehwe sadia entotua no etie enti no ye ne etie na ba no mine ne ye ho galamse etuo ni ade na ye hunu sa ban no emo moden ebinu so mo aman so hunu sa ban na bo adwuma pa nti obo beji nimdie no any expertise no ewo ha eno so eho asam da pepepe na enra wokɔmra se bedwa fia ene na ye maame Sarah Josephom ene we so 419 pa privileges committee no enra zumi to mo hyehyɛ ye esenka maame ye wo so oba na asetena no wankɔ one fee one yes so muti adi hote maame ani mu baba o na ani mu baba 3 hours wa ma ena chase je omo esode ye na obi ni mu de maame Sarah Joseph oji wo kuro we mu obi nim de woje entu hwemu a eno so ehun asem eye story ba ko a edi ahimpa e wodo bo akreta ahodo ni mu ena chechefo no so striker ekoso ene ebi hu eno so gina mo den eno so ejeje mchasempa medu besi na ansa na mekono menua ba beki adwa beki won kokko ene na woda enti beki happy birthday to you me so ba de nsem hia ahode ne kwatente de ma oba de nyo kese ma me wate body ne de yempa biem yepa botom kese me gas also odo ono na me se sika ne dia ma no me dia me podo ebi mo ne me nya adwo mo se Ghana no odo nya o si se wo benya odo age se wanya sika asa na wanya odo eno no pempi ni na ye mema no sai so ati ase ye na ye mema no sai but oba de odo is the ultimate me da se panyami sha sapon prince or say heavy abna poku anie heavy no why the capital letters heavy na na yo de asapanya menka ho asomdwen ka ho me da se pa don't see love over money sige twa ho enti no mo adwuma o say me ko okay me kwa pokwa sila e bia me fa na me ya kire me na me ka ho